Siapa masa gawe di videoan? Inilah orang kurang duit yang tidak ada gawean. Sembarangan kurang duit naon dia. Tuh mere duit tuh, Mbak. Tuh. Dia tuh selebar di kamar. Nah, ini dipotong lah. Nah, atuh di Suukna mana suukna. Ngopi ngopi. Gelo ampun. Udah tes nama sini. Oh, duit enggak senang. Kalau lagi meja itu enak. Lagi apa? Kacang. Waning joget satbor. Tunggu video selanjutnya yang diupload. Pasti ada kalian semua. Nu hiji ngome HP, nu hiji ngome kacang, nu hiji satbor. Nu hiji di ngome budak. Nu hiji di masak mie sih kana nama. Nah, inilah keluarga emak Jos Bos ada di sini. Masak mie. Masak mie goreng sih kan mie. Ieu kuat jemput cenah mah gitaran di dieu aca cenah. Halo Mak Jos, halo. Halo juga. Iker masak we aya. Aya. Masak mie goreng. Porsina loba tapi jelemana tiluan kumaha teh. Si karena mak oge beunang. Menang. Tadi karaokean atuh. Itu. Di ditu mah dicarekan ku emak da, Bu. Sare mah carekan. Semoga ieu na. Ngan asa ulah lagu Manulungkul.